Poštovani gledalci i slušalci ramazanskog programa radio televizije Bugojno, Esselam alejkum i dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Čekajući iftar. A mi večeras dočekujemo iftar u zaista prelijepom ambijentu motela Orhideja Donji Vakuf. Vjerujem svi oni koji su posjetili, a malo ko da nije, sigurna sam u to, uživali su prije svega prelijepom i neobičnom ambijentu ovog motela, ovog restorana koji, pa možemo slobodno reći, ima dušu. Evo, večeras im se zahvaljujemo na gostoprimstvu, a sa nama neko ko je iz općine Donji Vakuf i to iz onog lijepog drevnog grada Prusca. Prije svega, Esselam alejkum, želimo imamu Handanine džamije u Pruscu. Prije svega, veliko hvala što ste se odazvali našem pozivu da budete naš gost večeras. Sa nama, dakle, ovdje svima dobro poznati Efendija Began. Prije svega, dobro nam došao. Alejkum selam. I vas još bolje našli, dočekali. Zakib Efendija Began, evo kažemo svima dobro poznato ime, pa ne mogu reći ovim poslom, ovo je misija, je li tako, biti imam. A vi ste to, pa maltene cijeli život, je li tako? Sve je počelo u Pruscu, je li tako, a evo i završilo u Pruscu, završava u Pruscu. Od Prusačkog mektebe, ja bi tako nazvao na ideju mog tadašnjeg muallima, uvaženog, još uvijek živućeg Muharem Efendija Merdića, koji je, hvala Bogu, je to još živ. I u Sarajevu živi, a onda je podržat od mog oca Rahmetli da ipak se odlučim da krenem u Gazi Husrev Begov medresu u Sarajevu. Što se nimalo ne kajem, naprotiv, kad bi se još jedan put rodio, čini mi se da bi imao istu odluku, jer najljepši dio života mi je prošao baš u šeher Sarajevu, u lijepoj Gazi Husrev Begovoj medresi. Moja prva služba i službovanje bilo je u tada Odbor Islamske zajednice Prijedor, a sad je to Medžlis Islamske zajednice Prijedor, mjesto Čejreci. Čejreci, kad to prevedemo, dobijemo Čejrek, četvrtinu gradske općine. Vrlo problematičan ta džemat, ali hvala Bogu misijom i zalaganjem i ponašanjem smo doveli to mjesto, odnosno džemat, u stanje normalnog djelovanja kroz misiju, kroz podučavanje drugih, kroz druženje s njima i tako dalje. Evo, na početku da upoznamo ovog mladog našeg gosta koji također dolazi iz Prusca. U stvari, naši gosti su večeras rođeni Pruščani, ili tako, i ostali ste vjerni svom Pruscu. Sa nama je ovdje mladi član udruženja građana Ajvatovački biser, ili tako, koji postoji već neke 4 godine. Sa nama ovdje Malik Burek. Esselam alejkum i dobro nam došli u našu emisiju, ramazansku emisiju Čekajući iftar. Hvala vam, bolje vas našli. Mi smo ispred udruženja građana, tako da bavimo se, čuvamo našu kulturu, našu tradiciju, znači bavimo se folklorom prije svega, međutim pod udruženjem građana podrazumijevaju se još mnoge aktivnosti koje smo u planu da izvedemo, ali prvenstveno to je folklor koji nam ide jako dobro, zaista mogu da kažem. Imamo prijatelja širom naše države, tako i van njenih granica i zaista se trudimo biti dobri. Pretpostavljam ti si od samog osnivanja udruženja u njemu, ili? Da, jesam od početka, nadam se bit ću i do kraja, tako da zaista sam zadovoljan. To je jedno predivno druženje koje nam okuplja svu omladinu našeg Prusca, sklanja nas, hajmo reći, sa ceste i okreće nekim pravim putem, tako da idealno druženje. Koliko ima članova u udruženju? Pa imamo dosta članova, podijeljeni smo više grupa, nas odraslih ima oko 30 aktivnih članova, dok imamo i djece, naravno djeci svijet ostaje, tako da mladi naraštaj se bavi i također ovim. Evo, moramo spomenuti tu vezu da je i naš Efendija Began također potpredsjednik ovog udruženja, ili tako, a vaša kćerka koju ovom prilikom selamimo, Šeherzada, je predsjednica ovog udruženja. Tako da, eto, to je ta spona, onako Pruščani uvijek na okupu i uvijek aktivni. Što je po vama cilj osnivanja ovakvog jednog udruženja? Pa ima više ciljeva, nije samo jedan cilj, ali onaj što je, hajmo reći, broj jedan, znači skloniti tu djecu
i omladinu sa ulice da se ne odaju. A očuvati i tradiciju. Naravno. Spasiti ih od ovih poroka što su čista najezda na kompletno naše društvo. Tako bave se sobom, bave se kulturom, baštine od dimija do čakšira, do fesa, do onih naših uobičajenih igara i tako dalje, koji imaju opet svoju posebnost, odnosno posebne poruke i pouke. Ja sam zadovoljan s njima, a to što sam ja pomoćnik, odnosno potpredsjednik udruženja, to je samo jer ja ne mogu igrati. Ja sam već u godinama, 65. godina je na pomolu. Ali pomažete na drugi način. Naravno, u smislu koordinacije sa onima koji zavređuju i oni koji također baštine na području Bosne i Hercegovine i naravno Turske i čak i Austrije i tako dalje. I u stvari oni su registrovani prije 4 i nešto godine. To je, ja bih rekao, kontinuitet. I to je odmah dupla jedna tradicija gdje oni nastavljaju pređašnja udruženja pod nazivom Asakjafija Prušćak, gdje su se zvali folklorno društvo Prusac prije rata i tako dalje. Znači, ovo je kontinuitet i tradicija da se bavimo kulturom. Tako da te 4 godine u stvari su samo taj neki novi period. Tako je. Što će to Efendija? Mislim da govori 41 godina mog radnog iskustva, da je jedna mehka metoda pristupa toj omladine i borba za naš narod i kulturu, pa ako hoćete i vjeru, je upravo kultura ova koja zrači umjerenošću i oni koji bar jedan put od nastupa do nastupa vide i dimije, i čakšire, i fes, i orijentalnu muziku, i našu muziku, bosansku i tako dalje. Da. Evo da se vratimo malo vama, vašoj priči koja je itekako prebogata i preširoka, nemamo mi vremena sve to da ispričamo, ali evo rekli smo, krenuli ste iz Prusca kao imam, šta dalje? Kako je tekao vaš imamski život? Pa, uspješno završavam svoje službovanje Božjom odredbom na području Prijedora, vraćam se u svoj Prusac gdje je Prusac za mene jedna čista inspiracija. Pun je historije, pošto je nama blizak adet i običaj nekad bio, a prije toga je bilo 43 godine adet Ajvetovice koji je zabranjen, bukvalno fizički zabranjen, onda mi je to bio jedan izazov da ispitamo impuls naroda i svijeta i šire zajednice. Vi ste u stvari jedan od inicijatora da se pokrene ponovo. Bio sam predsjednik inicijativnog odbora, a poslije organizacijnog odbora za godinu 1990. i 1991. godina. Gdje smo pokušavali da mobiliziramo svijet, da dođe sebi, odnosno svojoj kulturi. Ja sjećam svojih osjećaja koji ne mogu da uopšte opišem. Moj prvi susret na čelu kolone, idući prema Ajvetovici, kad sam vidio da je musalla bukvalno puna svijeta. Ja ne znam otkud mi ta snaga da mi uopšte srce izdržalo kad sam vidio tu masu. Pomiješana osjećanja i stvarnost i tako dalje. I evo, hvala Bogu, ona se baštini svake godine. I sve bogatija i bogatija. Naravno, i sve šira i šira, rekao bi geografski, jer svi hoće da budu na neki način dolaskom svojih konjenika, da bude nešto, ako ništa, bar ispraćaj konjenika iz nekog dijela Bosne, pa da se to napravi program i tako dalje. A to je u stvari Bosna, to je u stvari Bošnjak, to smo u stvari mi, građani Bosne i Hercegovine. Evo, moramo kratko samo spomenuti to da ste, nažalost, prošli i logor, je li tako? Vi i vaša porodica? Jesam. Profesor Rahmetli Mohamed Filipović, moj veliki prijatelj, je došao pred samu barikade na tom dijelu Bosanskog Novog, sad Novigrad, kako ga nazivaju. Kaže, Hafize, a zvao me od milja Hafizom, spakuj to djece i haj s nama preko Budimli i Čapre prema Sanskom mostu, idemo da se izvučemo iz toga. Malo sam razmišljao, sam onda odlučio, neću da idem. Jer bila bi tad u tom momentu moja nekakva izdaja, da ja sad idem s njima galantno, a da džemat ostaje obezglavljen. Ostao sam sa svojim džematlijama do kraja
i gdje smo sve te moguće provokacije i torture već doživljavali, a nismo bili odmah u logoru. A onda se oni svojim projektima i tako dalje, o raseljavanju Bošnjaka, strpaju nas ja to kažem tako, jer ne volim ja iskrivljivati bosanske riječi. Kaže stradao logoraš, nije on stradao, nije on biciklo vozio, nego je on ubijen, on je zaklan, on je silovan i tako dalje. Stavili su nas u hajvan vagone, gdje se samo hajvan vozi, stoka i put prema Doboju. To je bilo pakleno putovanje po vrućini, bez zraka, pa onda nazad. Žene odvajaju i djecu dalje put, a nas su vratili na stadion Slobode, odnosno stadion Mlakve u Bosanskom Novom. I onda je to sad posebna priča preživljavanja nas. Moram da spomenem u tom logoru da nisam bio sam od imama, bilo su još dvojica. Bio je Alija Halilović i bio je Mehmed Alagić. Možete misliti ružnih imena u to vrijeme kad nas traže. Mehmed Alagić, znate ko je bio rahmetli general, a on je imao takav naziv, odnosno ime, čak i prezime. A i ovaj Alija Halilović, kuće ružnije ime biti od Alije u to vrijeme. Međutim, jesmo bili zatvoreni, ali smo imali ljudi koji se bavili kako se to zove, stenogramom, sa onim tačkicama. Umprofor je bio na drugoj strani rijeke Une i mi smo signalizirali tim tačkicama sa sunčevom svjetlošću, a oni nam farovima odgovarali su primili poruku. Nakon par dana stigla je već intervencija iz Zagreba od ljudi koji su iz tog kraja i koji su dali do znanja da se to nalazi i logor. Izlazim iz logora, ne znam ni gdje su mi žena, djeca, ništa. Tek sam saznao kad sam došao u Sisak. U Sisku sam saznao da je ona već sa djecom dobro i zdravo i da se nalazi u Ljubljani kod svoje tetke. Meni je bilo tad lakše i podnošljivije. Tad mi je samo bio jedan izazov, a to je da se dočepam apartmana u Zagrebačkoj džamiji, kreveta i da se dobro odmorim. Međutim, novinarima smo nekako dolijevali jer svi su tražili izjave i tako dalje, između ostalog i Džemaludin Latić koji je objavio u tadašnjem listu Ljiljan. Onda se uputi, možete misliti, bez pasoša, bez ikakvog dokumenta, pravac Ljubljana. I tamo nastavljate opet svoj vjerski život? Naravno. Gore sam se angažovao da ako ništa po centrima, koji je bilo jako mnogo izbjegličkim, gdje smo pružili svaku moguću pomoć pa i vjersku pomoć. Mobilizirali smo tada već imame koji su na isti način izašli iz Bosne, rasporedili se i napravili smo taj jedan tim koji je, hajmo kazati, tad pokušavao na neki način da stvara sadašnje muftijstvo u islamske zajednice u Sloveniji. Tu su ponekli međlis islamske zajednice, odnosno odbori, gdje god mi dođemo već je nešto organizovano. Tako da evo sad, hvala Bogu, vidimo tek rezultat da se tad isplatilo na takav način se angažovati. Ja sam recimo u svoje slobodno vrijeme vikendom stvarao džemat u Kranju. U slobodno vrijeme. Sad oni imaju mešćid, sad oni imaju čitavu organizaciju. Sad su uslovi drugačiji. I tako dalje, ja. Ali duša je željela u Bosnu, željela je u svoj Prusac, je li tako? Naravno, ja kad sam trebao da te trešnje berem gore i da jedem, međutim sve je lijepo i konfiguracija terena sloveničke države je dosta slična Bosni, ali ja hoću kući. Tačno. I mnogi kažu, ti nisi sav, što pa kućeš, pa i kad sam došao pa jesi li normalan, rekao jesam. I ono što sam doživio kad je u pitanju moji roditelji, koji su krivi da ja dođem na ovaj svijet. Zadovoljstvo mi čini što sam ja obodvoje spustio u Mubareć, bosansku zemlju i oca i majku. To mi je vrijednije nego sva Slovenija, nego sva Evropa. Upravo tako. Ja vjerujem da je mladi Malik sretan što ima priliku da surađuje sa ovako
divnim čovjekom koji živi vjeru, a isto tako, kao što sam čula prije ovog, u stvari kao što svi znamo prije ovog zvaničnog razgovora, voli historiju, jel tako? Veliki ste historičar. Da. Da. Volim, Pogotovo kad je Bosna, a vaš Prusac u pitanju. naravno, čak sam jednom prilikom nekom je rekao, ako hoćete da znate šta je Bosna, kupi krampu i lopatu i kopaj. Naćeš sigurno dokaz šta je sve Bosna bila. Naćeš određene arheološke nalaze vrijednosti koji šuteć govori onima koji imaju pamet, onima koji hoće, žele da razmišljaju. I mislim da trebamo biti zaista zahvalni Bogu i tom inatu prema samome sebi i onima koji nas hoće i žele da pogaze, da uvijek ustajemo uspravni. I svi imamo svoj prostor djelovanja. Vojnik je u to vrijeme imao svoju zadaću, vjerska zajednica imala svoju zadaću, kulturnjaci su imali svoju zadaću i to je jedan mozaik koji može stati u riječ Bosne i Hercegovine. I iskrena borba, ako Bog da, bit će onda i folklora, bit će tada i udruženja, bit će tada i igre, ali će naravno biti i jedne olakšavajuće vjere koja ne opterećuje ljude, nego koji žele da žive vjeru. Poput ovog Ramazana. Da. I tog susreta. Pazite, ja ne mogu da opišem, a evo izazivam sve moguće filozofe, da kažu i definiciju susret postača sa iftarom. Pa to ne može niko napisati. To nema pera. To se može samo doživjeti. I potvrditi Božja volja kad kaže moj je post i ja ću za njeg nagraditi. Ja ne mogu na hadž otići što neće znat Malik da sam ja otišao na hadž. On mene mora tamo vidjeti, ali ja mogu reći da postijem, a ne mora znači da postim. Znači, to je direktna veza, direktna konekcija mene kao vjernika i uzvišenog Allaha. I nije samo postit želucom, postit očima, postit ušima, rukama, nogama, znači mobilno stanje. Cijelim bićem. Tako je. Postit cijelim bićem i čini zahvalu svevišnjem tvorcu, a to je Bog. Ja ću samo ilustracije radi, želeći da potaknem da onaj koji je na vagi, bili ili ne bili postio. Negdje sam pročitao da jedno ljudsko oko, kad su naučnici uzeli da to naprave nešto, nekakav naučni rad, sračunali su da ni manje ni više košta $35 miliona. Oko. 35 miliona dolara, s tim što bi bilo to oko teško na kilograme. 7 kilograma. A ovo sad ljudsko oko je 4 grama. Puta 2, to je znači $70 miliona za oba dva oka. Šta je sa ostalim organima? Šta je sa gigabajtima u glavi ljudi? To je sve tvorac Bog. Ako znamo to, zašto onda ne učiniš zaradi sebe zahvalu Bogu? I mislim da u Pruscu je provejavala jedna priča od mog uvaženog muallima Muharema Efendije Merdića, kad je rekao da je lično bio svjedok da je jedan momak u to vrijeme, 67. 76. nisam siguran, da je viđen ispred džamije kako jede šljivu. Jede šljivu javno. A u nas je sad, kaže, kad zna Bog, ne znaju i ljudi. Pa zna Bog za mnogo stvari, ali ti ne govoriš sve ono što znaju ljudi. Pojeo je šljivu i vjerujte mi da je ostao neženja. Niko od djevojaka, cijeneći Ramazan i taj odnos prema Ramazanu, niko nije htio da mu bude djevojka i nije se oženio. Sad analiziramo sebe, analiziramo sadašnje stanje. Ja sad kao imam osjećaj da se mi koji postimo trebamo kriti od onih koji ne postimo. Da, eto upravo ste nam rekli taj odnos nekada i sad prema Ramazanu. Inače, vremena nekada i sad. Evo kako vi to gledate? Mislim da volim folklor. Folklor zaista osjećamo. Međutim, imam osjećaj da se puno folklornog izgleda i Ramazana uvuklo u nas. Malo je ruhanijeta, duhovnosti. Mislim da bi se trebalo fokusirati upravo na onu tačku dodirnu
veselje i radosti u svojoj duši kad dolazi iftar. Aha, evo ga, još 5 minuta, pa minut, pa prošla minuta, je neću još, dokle god ne ispuca prusački top i dadne do znanja da je iftar i tako dalje. Mislim da bi se trebalo malo više fokusirati na tu duhovnu vrijednost samoga posta. Pa to je Allahovo biće. Međutim, neka mi svak halal. Ja imam finih godina, dakle, unišao sam u poznije godine, organizirani iftari po restoranima. Ne znam jesu li to sve iftari. Jer za nekog je večera, ja ne znam je li on postio. Da. Ona je dođe, pa tamo vam dobra namjera vlasnik restorana da počasti postača, ali ne da ga časti večer. Ako nije tako, hajde onda neka napravi mimo Ramazana tako jedan skupa da kaže ovo je od mene večer, rekao bi ti nisi savio kolijski, nisi svoj čovjek i tako dalje. Znači, ta vanjski izgled tih iftara bi se trebalo svesti na naše sofre, na adete i običaje nekadašnjih sofre i tako dalje. Bio je narod zadovoljniji. Slažem se. Evo, šta naš mali kaže, ne može da ga zapadne da priča od nas, ali dobro, iskustvo je tu, jeli. Ljepota Ramazana po tebi. Evo, da li se sjećaš onih, vjerovatno, Ramazana iz djetinjstva? Ljepši li su bili tad nego sad ili? Pa ne znam, sjećam se dok smo kao djeca stojali spred kuće i čekali da se upale kandili, kao da trčimo svojima u kuću da javimo, bez obzira što bi on to vjerovatno čuo na radiju ili vidio na TV-u. To je bio neki doživljaj. Dok sada, kao već, hajmo reći, mlada odrasla osoba, sa društvom dok pravimo iftare, većinom sa folklorom, znamo mnogo iftara tokom Ramazana da organizujemo i da je to neki poseban doživljaj kada svi skupa čekate nakon dana, posli ste čitav dan, onda skupa opet čekate iftare. I naravno naše udruženje, što je mnogo zanimljivo, preko Ramazana ne primamo nikako pauze, bez proba. Naprimjer, organizovat ćemo iftar, poslije iftara ćemo odigrati pa ćemo skupa na teraviju. I to je zapravo onaj osjećaj koji jednostavno možete, kad sve to doživite, možete da osjetite i ne možete riječima da opišete koliko je lijepo zaista. To je zaista lijepo. I nekako imam osjećaj da je to posebno lijepo u Proscu. Nekako su Ramazani, mislim, u tom drevnom gradu posebni. Evo, prvo da čujemo. Pa jesmo vam reći, pošto tu, ja ne znam kako u drugim mjestima sam ja tu odrastao i tu sam cijeli svoj život proveo, ali nekako spoj tradicije, duhovnosti, mjesto je starije, imaš cijelu tradiciju tu i stvarno, zaista, ne znam kako riječima pisati, taj osjećaj koji imate, osjećaj ponosa jednostavno, što ste tu i što čekate tu iftari, što tu postite. I vjerujem da je Mali sretan što je u Prusu. Da, jesam. Rođen i ostao. Jesam, zaista, ponosim se time. Znači se to osjeti u vama, Pruščanima, ta ljubav prema Prusu. Nekako ostane cijeli život i rado mu se vraćate. A pogotovo, je li tako, Efendija Began, šta vi kažete na to? A šta ću reći kad je tako? I moram priznati da je tako priznanje jedno i tako dalje. I najljepše je tamo gdje si poneko da tu i nestaneš, odnosno prestaneš živjeti. U mene je već, ako hoćete, i tu žena zapikirala plac gdje ćemo kad budemo na onaj svijet. Iako neki kažu, nemoj to, zašto? Zašto? Pa niko mi nije pitao ni kad sam dolazio na ovaj svijet. Hoću li biti muško, hoću li biti žensko, hoću li biti Kinez, Japanac, Pruščanin i tako dalje. Ako sam već Pruščanin, onda hoću da budem što Pruščaci, s obzirom da kad se proizvode, kaže, onda sam Pruščanin sa dnu kace. Eto, najbolja. Ono što mi je posebno drago, što se nastavila tradicija ispucavanje topa u vrijeme iftara. Nekad je bio tu drveni od trešnjevog drveta. Znam otprilike ko je odnio, da li je završio negdje kao muzejska postavka, ne znam, ali nam je stigao na moju inicijativu i molbu. Tadašnji gradonačelnik Sarajeva dao nam je top i taj top se čuje na području Međuseslamske zajednice, odnosno općine Donji Vakuf. I atrakcije ga je slušati i kad gruhne, baš gruhne, u plućima gruhne, ta detonacija i tako dalje.
sjećam se ovo što Malik kaže, ti iščekivanja svjetala i tako dalje. Sve je to s koljena na koljeno prenošeno, pa bi nekad napravi lažnu uzbunu onima koji čekaju sa kašikom. Međutim, nije još, pa onda bi oni na nas galami, pa i tako dalje. Ali je to sve sastavni dio nas. Da. A zašto su, evo, u Pruscu Ramazani, vjerujem da jesu posebni. Vjerujem vi kao imate dosta više aktivnosti tokom mjeseca Ramazana. Pa jest, ali jedno me zabrinjava, i to ozbiljno. Ja to govorim na institucijama, što nestajemo biološki. Biološki nestajemo. I ja imam običaj kazati, svaki džemat, svako mjesto treba dobro da se zamisli ako ne čuje vrisku i galamu u zadnjem safu kad se klanja teravija. Ako je tišina? Ako je tišina nije dobro jer nema potomaka. Nađu ljudi ili ova situacija koja je trenutno u našoj državi, raseljavanja, odlaska i tako dalje, to je zaista to ako uspijemo kroz kulturu, a mislim da je kultura dobar teren, da ih zadržimo tu, da ih školujemo. Ova omladina dolazi iz udruženja, dolazi u Mekteb subotom i nedeljom da održe kontakt sa Koranom, sa Božjom riječi, tako dalje. Znači, ne mora biti Ramazan. Bit je u tome da mi budemo s njima i da se mi igramo s njima, nego da se drugi poigravaju s njima na različite načine. I mislim da je to, što se tiče Prusa, nekad, čak je neuporedivo, zahvaljujući repromaterijalu, što se zove džematlija, odnosno svijet, zaista tog repromaterijala je sve manje. Nažalost. Biološki nestajemo, a trebali bi zaista da malo razmislimo o tim stvarima. Rahmetli Abdullah, odnosno Abdulfeta Mehmedović, on je najbolje poznavao koliko je neženja u Prusu, koliko je ovaki, koliko je onaki. On je živa enciklopedija. On je bio kompjuter, je on bio, samo ga treba uključiti. Upravo tako. I malo su se ljudi šegali, međutim bio je zaista, nažalost, u pravu. Nestaje nas. Evo, recimo, moj primjer, ja sve počinjem od sebe. Ja imam 3 djece i imam 6 unučada. Imam 3 unuka u Austriji. Ti unuci da su ovdje, imao bi 3 djece više u Mektebu. Baš tako. Imao bi više oko sebe, vriska i galama i tako dalje. Međutim, toga nema. A otišao silom prilike, ekonomskom. I nekako mislim da su Ramazani i najljepši kada vas je što više u krugu porodice ili tako dočekujete iftar. Evo, kako je to kod Malika u kući? Pa jeste, što nas je više za sofrom, to je ljepša hrana, jednostavno ljepši osjećaj. Naravno, mi smo tu kao porodica, ali uvijek rado primamo goste i organizujemo iftare kako bi to bilo još ljepše, kako bi se Ramazan osjetio u punoj duši. Tako da, Da li sad postoji ti običaj druženja zajedničkih iftara u kućama, kod vas, u vašoj porodici? Ima. Eto, ja sam brojio bez Ramazana, neku već je bilo, nas je 14 u jednoj sobi. 14. I to je u stvari pravo bogatstvo, da ne kažem uz Ramazan kad je onda, što kaže Malik, bogatije i tako. Pa Bog povećava na faku tamo gdje ih ima više za sofrom. Zašto propustiti tu priliku? Nećeš biti gladan, jer Allah daje i hrani, svakoga je daje na faku. I to treba baštiniti, zajedničke iftare. I mislim da je vrlo rijetka prilika. Kaže, sevap je nahraniti gladnog. Kako ćeš ga mimo Ramazana nahraniti kad je on možda prije toga pojeo hurmašicu, kolač nekav ili tako dalje. Ovdje je baš gladan svak. Naravno, onaj koji posti. Došao je na iftar i nahranio se sigurno gladnog. Zar to nije razlogom više da Allah poveća na faku? Upravo tako. Evo, mi čekamo iftar, opet kažem, u ovom predivnom hotelu Orhideja. Vjerujem da često posjećujete, je li tako? Pogotovo vi, Efendija Began, ovo mjesto. Orhideju? Da. Kako da ne, neka su mislili da sam ja njihov inventar. Ove mlađe generacije možda malo manje, je li? A jeste malo manje, jer za nas imaju tu neki drugi lokali gdje se sastajemo kao omladina, dok su ovdje kao stari, ali lokal je stvarno super, tradicionalni ambijent, sve je stvarno na nivou. Upravo tako. Rekli ste da ste
česti ovdje ili tako, evo malo što ste rekli inventar, vjerujem zbog ambijenta, ali i zbog ukusne hrane. Pa naravno, tamo gdje... I dobri domaćina. Jeste, tamo gdje se god bismilom radi, to je moje pravo, gdje se bismilom radi, to mora valjati i to je sigurno dobro. I ovaj prostor je čist od svega u smislu negativnog. Prema tome, to je, kad bi dođu gosti moji, da li iz Turske, da li iz Bosne i Hercegovine, naše odsjedanje ovdje, jer sam Serbes, čista hrana, uredna, lijep odnos i tako dalje. I ovaj objekat je baš, što ste vi rekli na početku, on ima dušu. Upravo to. Ono što nema duše, da, ono što nema duše, on je mrtvo, mrtav. I gdje je god kriza, vi primjećujete kod ove nove muzike, gdje god dobro gruhaju bubnjevi, to je intelektualna praznina. On popunjava ono što fali. Ovdje ne moraš i čut muziku, ona te ne opterećuje, ali ima fina iglena, fin razgovor, kahva, sok, eventualno jesti, tako dalje. Evo i ovo je bio zaista divan razgovor, ja sam zaista uživala, naučili smo i čuli dosta toga lijepog od našeg Efendije Begana. Evo imamo i mlađe generacije koje nastavljaju tu tradiciju, prvo kroz folklor, kroz vjeru pa sve ostalo. Hvala vam od srca što ste se odazvali našem pozivu da budete naši gosti. Hvala od srca i dakle evo na lijepom gostoprimstvu predstavnicima motela Orhideja, vlasnicima ovog zaista prelijepog mjesta. Hvala vama dragi naši gledalci i slušaoci što ste bili u još jednom izdanju emisije Čekajući iftar. Evo iftar samo što nije počeo ezan će označiti kraj posta i početak iftara. Hvala vama još jednom i sve najbolje tokom Ramazana i predstojeći Bajram. Hvala i vama i Ramazan šerif Mubarak olsun. Hvala vam na pozivu, bila nam je čast da budemo vaši gosti u emisiji. Želim vam sve najbolje i da ovaj Ramazan ispostimo i da dočekamo Bajram živi, zdravi, sretni svi skupa. Ako Bog da. Hvala još jednom.